Welcome to Zo Fantasy Channel. You are entering the world of Soulland. Episode masalampang kan han clearly chuanin ti hri lovin commente kan han en masazo kang Samson Ramhnuai-ah hianin Soulland 1 anga hmunom season 5 ka en chak rebirth of tangsanatia zeb lawa soichun kaipo in hei hi ka en chak vera engtik kumange anti chuadon ti phei chu shiat alani lemlo hemi season 5 hemi Soulland 5 a hianin tangsana nupui zieu kha thil engemo awanga athia apiang non awagin tangsana hianin thil engkim kalsanin helai hmuna hianin akal via ti chuanin azuk pian non na hmun hi falan planet ania magic blue planet emo falan star ti to point an soi thin helai hmun hi monster spirit continent ti nin monster le spirit ten rorelin mishing te an obbeta apiang non ve mewa wangin abula tragin bul atran angaya anu puizeu zonangai bok ole han soi chun zom zel cha kum view ma sila episode kalaya kan han lut le photang Tian Hun Kingdom military fortress alo langa helai hmuna hianin Princess Weina po hmuturin a omzui bok elder song le anaw te ho an vathlen chuanin mi engo mozat mai hianin an lo chona nang chu elder song in nge yang tro kei hi Weina Tian Hun Kingdom mi kan hi atin Princess Weina chuanin alo chona Princess Weina formal dawa min bek kherpu angai lo ania frontline chanchin enge ti na zot nga la tu na tak chuanin buina ala omri lo ni mai iu ho nang po i local vetin iu ho chu aena local ro in vain puanin lampanga lutin i soichun zo mangwa atilia an vai chunin an kaltani sister gui han en lokte iu ho so akal na pianga mai chia hretu anei thei zel mai nan chiu chiu chunin loti sister gui chunin a omalom rol thar hotling le thunei na po sang tak nei ania i veideu ti na em ni aloti a mai vel chu asen ngal tron trona an thu soile an ti ti vel chu an ma lokom nan chuanin alo shepa an mani lampang hoin hey in thu soi vel kha in ti darwa kange Princess Weina hianin pasal huala nei to aloti puanin chung lampang lo lagin Princess Weina chuanin Starlua Kingdomin Sun Moon Kingdom anvanor let khanin Sun Moon Kingdom lampangin kaini hau min lo beina po claim chuanin azia vedeu ama ero chu kan surveillance lampang hi andang chatne lutuka tuna kan boina ber chu kan surveillance lampang hi anishi soul detection equipment lampanga chunin kaini ain nasatakin anni hau hi anturu boxia alotia elder song chuanin ani le tun huna hianin Tian Hun Kingdom top level force engange che chuak thei om cheu tin alo zota Sun Moon Kingdom lampangin kaini hau min lo be lai khanin mumal taka in puat cha lok na an neya surprise attack min peta thut mai anni ho kan rama lokala milolu ta min lo beitu te zinga hiadin soul guide weapon level 9 mang antam mai bom lo om tak tak mai mangin kan lampanga mi chak tak tak te po reilo te chungin an that hnuka hetia kan rik nui nui lai hiadin kan bei sele rin lo lutukin Evil Soul Master te an lo lang nul bok chu chu kan tan chuanin chiat na lian le rap thlak takani Princess Weina chona lo tia Zongli le Bodhisek Master te anin machona Bodhisek Master chodin Sun Moon Kingdom mel cheu kanin rin lo line mi lo be ve khang langamo nang na pang Zongli a chak zo ka tang mala in chakdan hi aza puyom lutu kaloti Sun Moon Kingdom lampang hianin ramlian tak mai pakhat varun an ni boka anin beina sa remrem le ama lampanga kan soito agin Bodhisek hi Tian Hun Kingdom a om niin an chaknan harbor pakhat ani ve boka chung lampanga Bodhisek Master le Zongli te inbei hi mi chak panhi inbei an ni boka apui char le Princess Weina hi apoi mo ema wagin helai muna tanga thiar film tumin enga moza thianin an lo hruaya chuta chung lampanga inbei mek Bodhisek Master zok chonin asoring pakwana specifying fees of all direction hi alo manga Zongli chodin dead explosion hi lo mangin chu thil chu alo ve dar sak chuai mai in mu thaya piang khachu thatvek ro tuma nungdama zu angai lo ti zui zat level som ko pakwa hetiang anga hliam na tak pe thei tu Evil Soul Master Zongli hi anep nai don lawani ti a hria reng mai Evil Soul Master a hianin mi chak tak tak in phumru
kan la chui chian si lo an lo tam khera maya Sun Moon Kingdom lampang hianin nakin zela an chaklom sia an la boi pha hial te po ari nom zo ke bodhisek mi le sa Grand Solen Master level White Bond dualo alo langa Grand Solen Master Star Sky dualo le Evil Soul Master pakhat hianin ani chu an lo attack rona White Bond dualo chunin a soring pakwana Bond defense si alo manga michak panhi na an attack rona ni boka atan loin dan reng thai ani lo Sek Master kay White Bond dualo hi ka local ma samay ngo ti pain ain sacrifice an man ruwa engamo za chu athi chiat sakve bok Soaring pakwana 1000 strength magin Grand Solen Master pakhat Silk dualo kan ti mai thin alo langa ani hi bodhisek mi le sa thawani Soul Guiding Weapon na an lo ka ba ka Evil Soul Master pakhatin anhung lampanga tang alo attack thut noi lampanga chonin atla thum do pa putar pakhatin a soaring pakwana Voice Step from Within the Eyeball hi alo mangvele thunga ani hi bodhisek mi le sa Grand Solen Master level somkwale pakhat aniya Holo Eye dualo anti-thin ani hi Evil Soul Master Abomination dualo baka midang pakhatin an lo bay pui boka anhung lampanga tangin pakhat zok chonin azen tlang zok mai tun hon lo lang lein Princess Waina chonin kaini bodhisek ta hianin Grand Solen Master mi som pakhat lai mai kan neya tuna hianin Grand Solen Master mi pathumin annun na an chan towa liam na tak mai nei bodhisek Master ka Master Chirtelin mi palilai mai chuan oma tun thut thuta hanin bei chun zom le mai theidin huna po anding chi lawani bodhisek zirlai lampang ve thung hi 100% a 33% velzet mai chu liam nei an oma Princess Waina in donam hun vel a han en kwal chuadin azirlai pui then khatte nun na nei to lo ti hriat taka lo let phung mai chu a hmuwa alu vel chu a hei chui chui mai a om nam huna chuanin Star Sky dualo hi alo lang zuya Princess Waina Twin Martial Soul nei Tian Hun Kingdom halam hun pakhat tia soi thei tur voin ni hiadin lein huaya ka phum don chiang khop cheti pain Sun Moon Divine ni dil alo tia Sun Moon ni dil chuanin akap Sun Moon ni dil hi Soul Guiding Weapon level 9 lai mai an wagin atun din muna handan mai thei chi po hiani lo heti lai hianin apasal wal longo tian chu alo tlana he attack na tang hianin adam chuak zodon lowani ti shereng ma se anu pui hwal Princess Waina channan alo zuang luta o tian chuanin chu tiang chuanin chatuana tan min kalsan tani Elder Song ten he na chuanin alo ti Elder Song chuanin poiti puim hel he in lalfanu helai huna tun tuma kan lo kalchan hi isiang tro alo ti Princess Waina chuanin alu chu asiani ti lantir dan alo bude umhota helai huna tun tuma kan lo kalna chan hi kan zirlai na pang pakhat chan chu kan du wanga ni ya kan theinai na pha ka atlin te ni pho chuadin nang ni po puidan cheu kan zong donia iu ho nang kan mel mate frontline lampanga ichenwal tua tuntum hi engei ngai dan tin Elder Song chuanin a zota iu ho chu a thutna tanga loading chuakin lalfanu khanin surveillance lampanga kan chawrau hle atia ani chuanin surveillance lampanga tangin bulhan tan maila a that mel hle kati ama sabiratan chuanin kan chan chu atur teacher tangya a omna mun vel tak vahe chiang photila chumi zuwa chuadin kan ve etek chun zom dan tur chu kan soi thale zok donia ve en fiavel tur hianin mi kaldu kan ngai kher lowa wagin keima point ka ti thei mai anga lo tia Elder Song chu loading chuakin keiman kalau kalpuyang che lo tia iu ho chuanin ani chuanin Elder Song in min kalpui don chun ti dan thadeu ka hria e alo tia an operation an tran zui chu ni mai iu ho Ramhnuai-ah alo lang zuya high altitude soul detector ground to air soul detector alo khat nuai mai thau tak ngial point an hriat lovin an paltlang theilawang ti tur khopin an da khat hle a anhung lampang lo researcherin
chum hring hi alo leng chuai mai apia dewa chuanin asen hianin alo polzui le bok mi chak tak mai an lo kal mokati a na panglek mo lo ni a Evil Soul Master pakhat hianin alo ti a pakhat jok po chunin khatiek anglek cultivation nei chung si in Sun Moon Kingdom ram chung ilo rap ngam zoka thi I hlau lo hle mai mo alo ti a iu ho chunin nang ni chu Evil Soul Master ho mo alo ti anhung zo kami chunin tuna I hre chuak chau ma se atai to lu tu kalau ti le ama sa zo kami chunin rin lo de win kanin mule ta lom tang u alo ti a Sun Moon Kingdom an kalaya aruka soul guiding tool in ti siak na atel lai kha din aming hi tang u tin aziak lu tani kha iu ho po chun lo hre chuak veng halin in mulo na arai tal he mai Alliance Master nanggong alo ti ka title chu Heavenly Centipede duolo tin a soul ring ati chuak ngala a thrin pa po chuanin kei hi full face duolo kani ti pain a soul ring alo ti chuak ve bok an ni pani hi soul ring pakonai Grand Soul Master level ve an lo la ni zui iu ho chuanin senior teu helai vel endik tura spay pakhat ve mai chau hi kania nang ni hetiak anga boy chungchunga in local hi angai kherlo sin alo ti Heavenly Centipede duolo chuanin mingduwa soul guiding master competition a loman ilak lai khanin sanmon ni dil chu soilo metal thachi tam tak ila a chuba ka item zinga khanin level 9 soul guiding tool destruction storm atelasin tun tuma hi chuanin kala katagin khoya ngai tlan chiat thei kan enang chu lo ti tlan chiat katum reng hleinem iu ho chu na lo ti elder song anom na hmuna chuanin alo lang zui zata green shadow dualo song in zimo super grand solen master an lo ti anin benghal chu ani deu mai iu ho chodin a spiritual detection lo mangin elder song chu asir zui ngal zata atan mi panhi po arwala bei aul sampha dewa grand solen master panhi te chodin elder song chu an beiron hal char atara wang hianin kan lo ngai ne bringot ange atha hi alaza thalu tukringot full face duolo chodin a soul ring parukna devil insect prison hi alo manga hetiang anga full face duoloin a soul ring parukna devil insect prisoner elder song reilote aman belai hianin Heavenly Centipede duoloin a soul ring parukna devil miss corrosion alo mangzui ve bok anni panhi na an attack ron na chu elder song chon lo thiat darvekin a soul ring palina green hawk manifestation alo mangzui ve boka till I wear the crown. Anhu dewa Evil Soul Master te panhi chuanin soul ring pakwana devil insect devouring the heavenly soul ring pariatna 100 segment hi anlo manga an attack na skills athadun boka tun tumchu elder song po atang fan vena samai iu ho alo langzui vele a first martial soul spirit eye a soul ring pathumna group weakening hi alo manga iu ho spiritual power hi a santo emawagin anni hau chu chuanin achok boy phatlat hei hun rem changa lain elder song chodin a soul ring pasarina martial soul true body hi alo mangzui hal a soul ring pariatna glistening azure feather hi alo mangzui zat boka ritarem robin noilampanga centipede dualo le full face dualo te chu antla thata von mai leya antla khen chuadin full face dualo zok chodin akatagin thi alo phu chuak thota he pitar chu afa han rap thla ke mem vele lo ti Heavenly Centipede dualo chodin he tiang ani chodin khuna pangkhu kan man bia kan vau be de wangai ni hi chu ti ani lo chodin hilai muna hin kan thima yang lo ti centipede dualoin elder song lo ti khomo na tuma full face dualoin iu ho man lo tum ve bok full face dualo chon iu ho laka a soul ring pariatna devil insect domain hi alo mangzui boka full face dualo hi holy spirit a elder pasarina niya old 70 point an kautrin a martial soul hi demonic magotania tuna hianin grand soul master level som kwale pakhat diin control system ania he a martial soul hianin spiritual le control ability anai kop soul poison shadow hi alo mang iu ho choin a hun che ti pain head soul bone skills soul sok hi alo manga kan hriat agin he a soul bone hi wangchiwar tanga anai ania wagin
Soulbon satlia le naran ringot ain at sakjok fe a first martial soul a soul ring paruk na soul snap si alo mangzui le boka full face dualo chodin a taksa tangin atharau chu nam chu ang mai hianin na feel eng tin nge ni theizok loti a soul ring pangana insect sedo tracy alo mangzui ve bok iu ho chodin khating ang skills khamonia ti pain a first martial soul a soul ring paruk na destiny soro hi alo manga full face dualo chun hnung lampanga atol phei chuta iu ho chunin asiam zo hlimlak decomposition kenon level riat ka naturu tak mei kha alo phor chua full face dualo omna lampanga chun lot wangwangin atina a hankap chuak mei chu a taksa ba ka a tharau te thlengin muturo omzui to loti turani decomposition kenonina tlang thren khat avaden te po chu andar chuai chuai thei heavenly centipede dualo po a mai kora lo in phel a thian pa thilai a en na talama elder song in azu etek zuya tre thotin azal zui chu ani tamai elder song chodin he na pang combat ability hiarin grand solen master level to po atum pathuak thuak to mai le loti iu ho chonin a dead gate hi hongin elder song chodin dead gate a chodin ami man pa chu alu pui ve boka alo har chu chodin asil de unge ni a thde u shrup mai a han hoi kwal vela a om na mun la chu lakal ngai lo tan churin ra pom deu turani a tha te chu amuang lo ani ti a hria thei ome ama lampang panin elder song local phei chet ka thi to em mani le lo ti olsam taka ka thi tir che iring em ni elder song chona lo ti ya elder song hi chu anulat lai velin a ro thap ve ve winarin om a green flame chu heavenly centipede dualo omna chunin ati thla a alo tal top mai ka soul power na sa takin atlan hiam charger mi ang lova min siami tu mem ni aloti heting ang soul power level hi in ya mi engzat ngei ti na to por hriat ani lo dikna ka keng ko ani hi ka that nga lo che hi itan mal somna ni sin aloti nilo ka nge na che khong ain min ngai dam ro ka soul power hi chumin zo sakro in soya piang in du anga piang ka tive ka ngaloti anhunga iu ho alo lang zuya jisui alliance master mi te zaron heavenly centipede dualo nangkong wan chu hetiang ang himo imi je tak chu lo ni ya asoi zo ma chunin brother tangu nilo chen pa iu ho kanun na hi khong ain min zo sakro i soya piang in duanga piang ka tivekang commercial soul hi chu khong aya min ti che saklo turin ka ngen cheo ni commercial soul heavenly centipede hi chu evil soul master dang hau ang lo takin ti chaknan le ti punnan mi ka that ngai lo ba ka cultivation hi mi nun nam hanga ti chakani mi lo ania mi kala that him vak lo lo ti elder song chodin holy spirit sekte hi member engti angin nge in thena engzat angin nge in then ti na lo zot holy spirit se ka hianin kan how to berdin hunsang birading hi supreme leader dead god dualo easy soyania ani supreme leader ba ka hianin holy spirit sek hianin leader pakhat le deputy leader pakhat kan nei bok dead god dualo easy suin hoya om zongli u hi level somkwa pakwa niin ani hi an leader ania deputy leader hi mei chia bok niin ani hi fengling ani vele thung anni leader panhi ba ka hianin holy maiden panhi le 8 elders an omboka heng 8 elders te hi grand solen master level cultivation nei vek anni chung elder zinga chodin kei hi an zinga pakhat ka ni ve boka ama ero chu holy spirit seka strongest combat force lampang chu servant hall lampang an ni thung servant hall a hianin 12 servant omin an vai hianin mizo om tak vek an ni supreme leader easy sui chaw lo hi chuan an ni ho hi chu thu an pe thei lo boka servant hall a an ho tu ber hi dragon emperor dualo senior long ania he servant hall hi evil soul master mi chakzwal tak om khom na bi kania helai hmuna hi chuanin super grand solen master tiger scorpion dualo zangpeng angte po top 5 a an lang phalo aloti iu ho chuanin a rilru te in holy spirit sekhianin grand solen master somni item a soidan kalmanga tangchun an nei phot mai an zinga chuanin limited grand solen master panhi lai an umbok an power hi alo turu hle mai aloti
I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain.